Gambaran syurga menurut Fakhruddin Ar-Razi, Muhammad Manawi. Menurut ke Matahari, terbitan DBP yang dikarang oleh Mama Fiza Ibrahim. Pertemuan abadi daripada Abdullah Hussein. Embun gugur di halaman dan sajak-sajak bertualang, karya Maling Ghazali. Dan mobiliti sosial komuniti pesisir, Hayati Said. Membaca buku Bulu Mandang Muda karya Zakaria Hitam. Kita susah, tetapi ada kalau kita berusaha dan kita sentiasa berdoa